У тебя написано Алевтина. Имя? Есть. Да, правильно. Tere päevast, head Sillamäe elanikud ja külalised. Tere tulemast Sillamäe linna ja merepäevadele. Meil on hea meel, et olete täna siin koos meiega, et koos tähistada meie kaunist linna ja muidugi soovin teile palju häid emotsioone. Head pidu. Добрый день, дорогие друзья. Я рад приветствовать вас. Мы и организаторы праздника, и гости, и жители города. Рада приветствовать всех здесь, собравшихся на дне города Силаме, а также на дне моря. Я рад, что погода замечательная. Это значит, что и настроение у нас будет хорошее. Хорошего нам всем праздника. И начинает наш праздничный концерт ансамбль народного танца «Сувенир». Tahaksin kodus olla, kun junat putuitsemaan. Juoksat katua, jukseineni vaan. Ja ne juoksat katua, jukseineni vaan. Tahaksin kodus olla, lumelle kattakaa. Ja puskete ärmakkan luoksa, kuupaistel kiikavaa. Puskete kauniin käpinega härmas oksaa, kuupaistel kiikavaa. Tahaksin kodus olla, kallimon liukaa. Ja selkeä synnimä taevas, ne kohal jääd sinamaan. Ja selkeä synnimä taevas, ne kohal jääd sinamaan. Rahvatantsuansambel Suvenir, aitäh teile! Ja muidugi täna on ka kombeks teha ametliku sissejuhatuse meie kohtumisele. Я хочу пригласить на эту сцену наших официальных гостей. Подходящая музыка. Я хочу пригласить сюда на сцену председателя городского собрания Araika Karapetjana. Sillamäe linnavolikogu esimees tahan kutsuda lavale Araik Karapetjan, linnapea Tõnis Kalberg, Sillamäe sadama esindaja Andrei Birovit ja Hiina suursaadikud Guo Xiaomei. Посол Китая Гуо Сяомей, представитель порта Силаме Андрей Биров, мэр города Tõnis Kalberg и, как я уже сказал, председатель городского собрания Araik Karapetjan. Они уже на сцене. Передаем слово. Kallid Sillamäe linna elanikud ning meil linnakülalised. Linnavolikogu poolt mina tänan teid siiralt, et
täna tähistate selle päeva meiega koos. I would like also to welcome our guests from the People's Republic of China. It's a great honor for us to have you here. And mul on ette valmistatud lühikene kino. Täna tähistame me mitte lihtsalt ühte päeva kalendris, vaid meie ühist kodu, meie ajalugu ja tulevikku. Linn ei ole ainult tänavad, majad ja pargid. Linn, see on eelkõige inimesed. Teie, hea kaaslinlased, olite meie linna süda ja hing. Tänu teie igapäevasele tööle, hoolele ja armastusele areneb meie linn iga aastaga. Muutub kaunimaks, mugavaks ja kaasaegsemaks. Tänane päev on suurepärane võimalus vaadata tagasi tehtule ja tunda uhkust saavutatud üle. Kuid veelgi olulisem on vaadata tulevikku. Meil on suured plaanid ja ma olen kindel, et koos suudame me elu viia kõik püstitatud eesmärgid, et meie linn oleks parim paik elamiseks, töötamiseks ja laste kasvatamiseks. Ma tänan südamest kõiki, kes panustavad meie linna arengusse. Õpetajaid, arste, kultuuri- ja sporditegelasi, meie ettevõtjad ja igat elanikku. Soovin teile kõigile rõõmsat linnapäeva, indud uuteks kordaminekuteks, tervist, rahu ja heaolu igasse kodusse. Palju õnne sünnipäevaks, meie armas linn. Ilusat pidupäeva kõigile. Дорогие друзья, я хочу вас поздравить с таким прекрасным днем, с днем нашего города. Мы будем любить наш город, беречь его и развивать вместе. Спасибо. Aitäh, härra Aik. Palun, sõna teile, Tõnis Kauderg. Teie Excellence, Your Excellency, head linnaelanikud ja head külalised. Sellel aastal tähistab Sillamäe linn oma 69. sünnipäeva. Meie sünnipäev on 29. juunil, aga pidustused algasid juba eile, täna kestavad, homme kestavad, nii et kutsun teid kõik üles osalema nendel pidustustel ja soovin teile ja meie linnale kõike head, edu ja et meie elu oleks alati selline päikeseline nagu tänane ilm. Так что тоже желаю всем счастья и процветания нашему городу. Aitäh, Tõnis. Спасибо мэру города. Представитель Китая. Guo Xiaowei. Good afternoon, everyone. It's my great pleasure to be here today and enjoy your celebration of the Day of the Tallinn City. And thank you so much for the invitation to me. It gives me very, very good opportunity to be here with you and exchange with you through cultural activities. And I have been here for several times and I found Sillamäe city very unique, very beautiful. And the people of Sillamäe city are very sincere and very friendly. And I am so happy and so honored and so flattered to be here with you and to have exchange with you through the cultural activity. And I hope you enjoy the activities I brought to you. And thank you so much and enjoy your celebration. Thank you very much, Mr. Mayor and Mr. Chair of the Council. Thank you. Представитель порта Sillamäe, Andrei Birov. Tere päevast kõigile, kõigepealt soovin Sillamäe sadama juhtkonna nimel ja Tiit Vähi nimel kõigile ilusat mere- ja linnapäeva. Теперь немного нарушу закон языке, перейду на русский. Я всех поздравил и скажу честно, что меня пригласили переводить с китайского, но так как госпожа посол, она говорила на английском, то потребность в переводе сегодня нету. Но я расскажу буквально одну очень короткую историю, когда приезжала к нам делегация Китайской Народной Республики в порт Силаме. Я с ними гулял по городу, и был воскресный день, и было народу немного, не так много, как сегодня. И китайские друзья оглядывались между собой, и потом, наконец, у меня спросили, а где вообще народ? Ну, я не стал говорить, что у нас тут не 20 миллионов, как в Чонgjingi живет, не 2 миллиона, а всего лишь 12 тысяч жителей. И я тогда вышел из положения таким образом, что сказал, что
все трудящиеся на дачах, поскольку у нас традиция вот выходные дни быть на дачах или же отдыхают, так как воскресный день. Но я надеюсь, что когда порт заработает на полную мощь, будут работать все терминалы, и мы будем снова расширяться и инвестировать в производство, то нас будет не 12 тысяч, а умножим минимум на 10. Всем желаю трудовых успехов и хорошего праздничного настроения. Спасибо. Спасибо, aitäh külalistele ilusate sõnade eest ja soovide eest. Aitäh. Jätkame meie tähtsa sündmusega. Итак, наш праздник продолжается, и сейчас еще одна приятная весть. Üks ilus teadaanne veel. Ma tahan koos teiega õnnitleda ühte inimest. Хочу, чтобы мы вместе поздравили еще одного гражданина города Sillamäe, потому что сегодня он станет почетным гражданином. Он уже стал, но вместе с нами, да, то есть в присутствии публики. Ja täna koos tähistame ühte tähtsat sündmust. Tulge siia lähemale, näidake seda ilust tahvlit. Итак, это красивая таблица, siin on kirjas Sillamäe linna aukodanik. Ja selle tiitli saab Aala Gitt. Aala Gitt получает титул почетного жителя города. Именно она была инициатором идеи создания Силламяйского музея и выставочного зала. При ее активном участии музей и выставочный зал были основаны в 1995 году. Силламяйский музей работает уже более 30 лет, и почти все это время с 1995 по 23 год Aala была его неизменным директором. Just tema, Aala, oli Sillamäe muuseumi ja näitusesaali idee algataja. Tema aktiivsel kaasamisel oli muuseum ja näitusesaal asutatud 1995. aastal. Sillamäe muuseum tegutseb juba 30 aastat, peaaegu kogu selle aja vältel 1995. aastast kuni 2023. aastani. Aala oli selle asutuse vahetamata direktor. Я думаю, что вы и так знаете о вкладе Аалы Gitt в развитие города. Et tema panus linna arendusele on teil teada ja täna teda ei ole siin, сегодня здесь ее с нами нет. Давайте пожелаем ей доброго здоровья, soovime kõik koos temale tervist ja anname üle talle seda ilusat tahvlit. Мы гордимся своими не только почетными, но и вообще жителями. Me oleme uhked meie elanikute üle. Aitäh ja jätkab meie kava, meie kontserdid, ansambel Suvenir. Kuid jätab jälje meist kõigist varjudes ja meie rõõm nüüd karjuma peab. Ma seda tunnen ja sinagi tead. Kusagil veel soojad jäljed on teel, mis me jätsime. Me koos hommikuks veel soojad jäljed on teel, mis me jätsime. Me koos, kus leida seda, mis võiks aina tulla. Veel kaua, kui hommik juba tulla. Kas üldse meis on olemas see, mis süütaks leegi ammu kustunud leeb? Kusagil veel soojad jäljed teel, mis me jätsime. Me koos hommikuks veel soojad jäljed teel, mis me jätsime. Me koos. Rahvatantsu ansambel Suvenir esines teie jaoks